Weindi raisi wa umoja wa majumba ya biashara Ahmed Bazi yaka wakili mabahazazi na ni matajiri ya hensi haubushuria ye mhu wa daula mahamwema harma ye hutuba ya hahe haunesa ye furaha homwenjeziwa wa hezi hazizan kiba harma yensi umahazi wizili na 18 holi hondaye inu alama ya uka ngabu maendeleo soni ya akiba na hauwaswidi haunesa uka ngio muhimu ye daula wajadidishe embawa yenu kabati nti ikati le tobia zino walomba duhansike karere yahe maisha yangu yafanya roba administration kaba kia bozo mkinia shafikira hadi nakata joro habala eda ba hai maudu ya waswili izonti bokoze contrat za fonction publique ti hamade zahat ti illimité shanga zikoza mahamili haini mahawili ngo renouveler abo wo msomo mhu oka ekauba kibanu yabo ngo jano resultat hala fola bakamaka aishon liwa okati sawana resultat nfanyao kairine bonza nfanya hazinyo ibonge emergence la lancé afikiru kaya ya promotion ya secteur privé mtufikiri ngamkoi kala meten shati johanza mnelewa ukaya edefike tinyangu ketinyangu howongwero lonuo amtumnikani mfano wajana mzee Bazi c'était un promoteur wanaye wajana promotion shangono wana wenjo ndo promoteur wakabano wanaotokiri warengero ele ya wazi wao shaza wanzo yake da l'administration ndo tiro lunu nguharwa shejo shabo sidaula ngasira dhamana ngasina dhamana auka lewe inumdale lwa mlimaji edi amlela yaja ufanyo hazi ikaraga fanshawiri ye dima yali nkavalori ye mwana mtoka wala karenda mulimaji namna rende yabongela musisi zihazizinu rizinke valeur ya utunga wanao da honi washenkeze mbaba hao mlimaji hao mbaba hao mlozi hao mbaba hao boko yofanya hazi za mihoni wakati uja wakalewe inu zezo mananu zirenge et ma partenaire wa hatu oui ou nécessaire mais c'est pas suffisant aka aini ujohunu wonge nastahau parce que politique ou économique ngena nastahau mana haja chasi batu ngasina johunda e kale wenu rishindi ritwali ndonondo nzamba tizamba banu karenjia harma structure zinji komeza sadek na upya pia sha wandu wao shida leo runde faida ni mahala yao de kale wenu rijua kikawa ja riketi na sina wori hadisi ruone ze faida rjo hunda madero nduze toshinwa aba ganya mhunde baturi hunda chatino kawaje banu mahamiraru hunde maro nzao njo sinoende zao hawaje banu mahamiraru akikwa ono kawajo shino fanyazo ndo kawaende zao yabo nyinyi watukufu maperateur comorien ni mfano ya hema jeune ni mfano ya huwa joka kunja wajoja banu waone namna mjoka ya baside jotunga waketi banu shabonga mjirejezo ezo manati na mimi en tant que chef de l'état au kale ungari ya zauka kalibauze salaire hani mwezi yatini mapesa mtopo shodi yauda nyi mto wao rengeri libo anu wengele ongera limu hunde eshe ushamstahikini na weshe ndo kayamba eshe ndo kaya mprotegewa sema na bokoti to instruction ferme ministre des finances na madocteur waili wa he agidi ne la douane kabake partenariat ya hali wake confiance na wake confiance mtuona eshatungalewe inu un opérateur ya jana conteneur ndaru asoma kazi lengewe ndeza hoje uli wakatunga mru wakati time is money aboro wanao na wala mwenza shonga wa corruption ro abasi kati kajabala ijusiwa urengele gari utawende zaho abo corruption kasibanga shanga nzo amenifukaye emhu wa daula ho pande wa hahe ngumakinisho ya mashirika ya nafsia ya uka ya serikali kena usaza jitihadi ili umbisi za haina mruikao ngena fikra ya ubuwahazi
nganzolewe yinu nyinyi mshinde wake seria wandu boko kwa juka mfano harumu wasanu wajao sha hizo situaze instruction hizo ka haina mna ya kumsaidiani mfanye hazahani haserenite nefanyi akayude ya hatu nini wasungaribia za ukangaliba wandu ngatwawe ze parza hatu harumwe mali ne pe atungoja hematu sa de cet intérieur ilo la ubonze hijarika deti abugar libao ekale yambado shabara ngar libao akanzo namba ukabure gali balaye don yo gali hada epre ake pre upara hambilo ka haini mezingo liboja kojo liba shaye don hunika ebala hodingo ngena ngo hindira takawunike bahindu kamgwaja alaka hunika ba mdisira alhamdulillah sha lazima ngena ngo tsao bambaye kinga baze nongo sha elewe mti fulani wajore riadu ya mapesa mengi maudungo ana problem na sozunike kara suteni kasoblige ba suteni ngeba lewe no hokari waza maze set propose hatu ngelazimu mvumbe pêche mvumbe agriculture lazima njenziani neze potentialité touristique kilo nizo njenziani haraka ma operateur wajua fanye mkeda nyina hao am partenariat nyina hao haule wewe effectivement kanye ze conditions hizo mzifanye sha hususan kasabe za mashababi abunga za pêche ngalatso wakati balaze mfizo uhisa lewan Europe kwa tina mfiho bari ngondo tungafi za hao harmemiro akawarenge pia ngamui mabionika kabi disponible biare finge yabo na shehani haino wakati kwa mbona ukangiyo necessaire unane batike hatamba batam wazungu hamba à la demande au besoin mimi amdijo hamba kana mje bonzo ni moneni ama bazina dovi haunyi nyimwa beuka rujanza jero na monsieur le président ngamwambia kama mjefanya priority unane muhimu lokale wenu hazimfanya au mtijitwe shade kinyume nyinyi mjifurahishe ikemfano harumwa saa tena rishidele riwaswili haina bao pe emergent garju waswili kama benze hamade heli mwana nyasi mkenya wala zamba yes we can ingawa ya